Hello, na bon chavin thuman tam ngai kit din ka hin lem kit ave. Tu lai ta enam sung le gam sung an mi pi tam ta ki boina. Pa chale ka ni lei thu a. Pastor Paogoulen a ho lim na anangai ote. Hi chi thu hi khala khat kini na ding le ke bau na dinga hin po da o he po in pathin thu in ipi a se pi wam ti inangai diwa ka hin tem o hi. Amasan kangai lut now chibai kan bol so keve. Tuni ni khu in. Hausa upa ating le thing noi lam kai ating le CSO lam kai ating le hang lam kai hobung lam kai evangelist pastor missionary ho ai lo ala alam alama lam kai hon ana sei chim set tu azong kan ta ponte izak ki sei zong le phachum ta ponte ti a mi tam ta alung tha na ai lo le abol hon zong nga di lo nga ta sanga abol tam che che jing abol pung che jing gam zong len ta kum dang hadang sanga len che lo wa ating le aman zong tam che jing hitia inat now kani thu hi ken zong kapo nat zalin tham chakhat kan se do no min hi ama sapen ta kani bol ho in apan sat now alo la akilep now ti ham ama ho standpoint chu ibam idel ama sapen ta ama ho se chu kani pathian thil se muchi khat het kani pathian thil se muchi khat hin pathian thil se mai ji ai aphadinga agiat hinde pathian thil sem tam ta omin te ka nan numai pasal kitimat na zong pathian sem hi achuti ai le pathian thil sem chu kitimat na pa chu na zi don lovin midang zi to na zi chu zong hen lang nang zong ga zong in lang na cha te zong chu midang to zong hen lang hin kho du da lovin zon thang hoi mangle aphai na ti dem phalo de hi pathian thil sem hi wanga chu amang hon lam di lova aman ting le hichi pathian thil sem akiti wanga chu chon set na hi hija chu te ka na in chem cha khu aman na ding dol uma hi mi at na azong kimang aluvel na azong kimang atin le ankam ko pi at na kimang hi ai la hichi chem cha chu midang khanin misut li na azong aman hi ai wanga chem cha chu aman khil ji az chon set bol na ne hi tul tha na ne hi hitawanga chu muchi ahi wanga chu pathin nevin donun alo khamun ati di pun hi apa omahin pathin chun a purpose ne ya gamsung zem hoi dinga jong asim hi mai the hi an la pathin thil sim hi mana chu apha tin ahi pun hi kani chu apa poitin bible ki ji ponte ai wang pathin ilung thim sungwa hichi ama thil sim hi jong le hichi aphai hitia iman le pathian lunglam hin hitia iman le pathian lunglam ahi poi ti chu ilung thi ma kon sign sai het so ke oi ya chu pathian thil se mai mana chu aphai ti amo pan de hi poi pathian thil sem zo se chu amang di pan aman dia aman khil pan aman khil ting le aman khil ji a chu chon sit bol na ani khai kamang khil poi na ti thei dem alo lekin lam di lo kamang poi na ti thei dem na ti thei lo di lam di a iman ta lo ji wa government in akham lam di a iman ta lo ji wa hobung lam ka in akham lam di a iman ta lo ji wa police in amat lam di a iman ta lo ji wa heti a ji ho jong songkul itan lo hin lam di a iman ta lo ji wa mi tam tain thin a ne hi ji a chu pathian thil se hi tin mo pang put hin na bol khil ding hi pathianin kitimat na jong ama sem in damun jong ama sem thina zong ama sem hi ala pathian thil sem chu thin ai tin tilang nang ma khawi ki khai li en lang chem cha ki sun li in pathian thil sem chu thina hi ai wang hi chi thina pa chu amang hil pa in pap ki pu na damun lu na ne hi ya chu pathian thil sem hi ti amo pang pu te poi ti number 1 he diu ka de ni ani channa ama hon ase chi bam ti ai le ken kane alo po le ti ken kane alo pole kazi kachan ani alo pole ti hi bible in pesayam nala uwa aneu pen na ki palhu sa hi le mi ki palhu sa chu angonga sumhei song ki o hen lang tui khang len lai lunga ki sep lu le ama dinga phachom zo he ti nang na ne alo pole na zina cha ne alo pole ti anekile ma ai le te ka nan chon se zon tano injo ka se bangin na ji chu mi dang to ga zong hen na cha mi to ga zong hen a ho poi na ti dem na ti lo de hi na luhang de hi na ha se ding hi
na lai na ding hi zia chu na thil bol zia mi na tha a hi le nangin mi kita lu na dinga kulaya chu aba ma kitang lu da ti ni ya chu nang na ne alowa na don lowa na chep lo manin aphai ti hin mi na ki pal lu sa le bible nang chu sumei song len ta nangonga na kyo wa tui khang lin lai lo na ki se lu phazo ati mi ki pal lu sa ki ti chu chon sit hi hi a chu ken kan alo pol ka don lo pol ti in ki le nan ni in athum chan na a ipese vamiti le bible a kani alo wy brown sugar number 4 alo le kanza alo le ja chom kham ni ho akiji poi bible hi kum sang ni masanga na ki ji hi ni Peter te ho Paul te ho ating le John te ho in bible azi wa chu brown sugar an umlo wy an umlo kanza kani an umzong le tu abanga hi eon kham na a inei bang wa mon abol lo di we pa cha anum de hi bible chun kani kiti ke ji pon number 4 kiti ke ji pon kanza ke ji pon brown sugar ke ji pon lo za chom kham na thi ho ke ji pon hi ahin la kasai nom khat chu bible chang kan hin sim ngate bible chang kan sim teng lunglut na ngai so ke te galatia bunga changsom le ku apana kan pat de chule ta saphelam thil bol chang se wang chu akilange he chu mi ji to zon tan hoi thien lo hu milim ho doi choi kido kina kinil kimi thip lunghan kilo se kibung khen ta sandi lo kithang se tol tha zukham eltol golnop chule chutabang adang dang zong chu hi tis chutabang adang dang zong chu de bible pathian ji pathianin lagawa mi akeu limpia pathianin lagawa akeu limpi ho chun bible ana ji hi ji a chu adang dang kiti thu chang hi noi se lo de hi bible ki ji khanga wy om lo wanga pathianin het bible ki ji khanga number 4 om lo wanga pathin ahet bible ki ji khanga kani a ikham lo wang awa khonung teng le pathianin ahum ding het so ke pathianin tu khang yok anamu sa in wy brown sugar kanza kani ju abon cha anamu so ke a pathianin adang dang kiti bible chang azi lu sa hin adang dang kiti teng le brown sugar kanza kani wy abon cha ahop so ke hi isim su ki na hi le adang dang chu hi changa chu masang pia ka hil cha bangwa chu masang pia ka hil cha masa ni ve chu to banga chon ho chun pathian gam alo lo diu hi chu to banga chon ho chun pathian gam alo lo diu hi hi ji a chu ulenau nule pa te ho bible cigarette ke ji poi bible number 4 ke ji poi bible sp lo sang ke ji poi bible kanza kani ke ji poi ti in pan sahin na bol khil le adang dang kiti aku abon cha kham na the zo se zawa adang dang kiti ahu aphalo hu le zon than hoi kimi thip ta sandi lo thagau bo ho abon cha zaw so ke hi adang dang kiti hun abon cha hop so ke hi ali chan na hop so mai cham khil to ka pi po le tiwe kani a ko na hop som ka pi po le kani ka bol ji a lo le aya ka ki ve ji a thil si a ko na sum ka mu hi mai cham alo hop som ka pi po le itiu hi i bol khel liu he samuelin sol leng pa ko ma gan cha na hin kai ho i pi thu ham ati sol leng pan gan cha ho hi pathin ang sunga gowam thil to dinga kain ka heti ai wanga samuelin sol leng pa phoj gan kilai na sanga thunga hi pathin dei zo hi pathin america mi te naga sa ding le aleng pa ateng le abon cha gan cha zo se na tha ding hi te thu pi awang sol leng pan bong thau chu a hin ka hin he aya samuelin tuni apathin thu na pal ke ji a nalal to na hi nanga ko na ke chon do a midang ki pi de heti ne alal to na zong akiman sa lo ateng le gowam thil to dinga a hin kai ho zong pathin reject a bol pi isi a chu thil si a ko na nalam do gu cha la cha na ko na corruption a ko na ai lo le za chom a thil phalowa ko na muchi phalowa ko na black business a ko na thil to ji chun na thil bo chu chon phat na ki sim de lo de ending a ki tu mana a process adi eti ne lo the ending does not justify the process ati to chin na summu chu achai da pe na hop so managa to mai cha managa to ai wanga na la do na di lo atin thil body lo ji achu na thil to zom ki sang lo di ti nei
hi a chu pastor khan nen kani a mai cha mong ki tu ho hi kala diu ham kala lo di ho ti Judas Iscariot nin jong pakai su azo do zovin akisin sumchu agale pi go nin ai wanga hobunga alo la hoina holam kai hon ala tapovin hiti chun than mul cho na nei ta ven he achu the end does not justify the process ati banga chu hop som kapi mai cham kapi tiong le chun he chi mai cham na pi zia hop som na pi zia pathin ki pa ding hai pon na thil bol chu di ding hai pon he adi lo chu adi lo hi jeng adi chu adi hi jeng he na til to jong ki pathin san hi lo ding mi mo chun sangun din tin chowin din almera chowin din sangbox chowin microphone cholew phacho mai the ai wanga pathin in jong asan lo ding nanga adinga jong wang liam chan hi di lo de ni ateng le ho bungon jong ai thei chana hitioi la lo de Zani Valley Mizoram ham Nagaland ham Paogoulen association ki khomovin tu apa na black business hi chu aku na hop so mai cham la ta lo din tin jong in a movie hi abana ve kit lo han gal zia in chan ha sat zia kabol hin pathin he thim nan de gal zia kabol hi gal zin in chan ha sat na gen te ka thovin hi zia kabol hi di in chen zia thil se chu thil pha ki so di lo gal bol gal ine ji wa thil se chu thil pha ki he do di lo he galumen lang vai chau hitin bumal khat ne muzo hi jong le han ase chu ase hi jing ai te ka nan achan kitipa in amazon gala in chon sit abol ta nei ain la pathinin athil se bol chu amu chenin Joshua amang chan achan azinu ain sungmiti abon chawin songa seplun athilo ta ni iya chu gal kho han lang in chen ha sa jong le han pathinin e thim nan ti ki chu ngol thubu he mi ngol kil hep na he heti azu pathian chu hep the pathian ngol bol the e pon he I azu in chen ha sa wa he la pathian lamdang ja chom chu e ngai to pi diu he ko pi yong i bolun i pui paten ko pi thing le da dul a bolun koi ma cha khot do om poni bible in pathian lampi a chi a mi kit na ho akanga acha te atu te khangi jin khot do om lam ka hepui tin ya chu i vai chat now I hon chon sit bol na ni win I house at zong le how na di ta hello ding pathian lung han na a I house at now hep seu de ni agup chan na ho na tong hon zong a bol ve ti pastor hon zong a bolun head deacon hon zong a bolun ho lam kai hon zong a bol ve ti ama hon a bol ji a chu thil se chu thil pha ki he do am ki he do lo ho lam kai hon zon a bol le zon chu pha ham hi di lo akang chu akang hi tho avom chu avom hi tho hi hi ja chu ho lam kai hon abol ve ki ti yong le akibol thil phai di lo he Judas Iscariot jong Jisu to kivo Jisu thil bol jong amu Jisu ang sunga jong towa alim le amial jong hoi ta he zon bungsom le ni changli changu sim ting le Judas Iscariot sei zuila mi khadim amai sum chinga treasurer finance secretary sum chinga pang he Bible chu sim leo chun sum chu aman akila zin gu thimin gu chatna sum chu ki gu zin ama phat chom na amang eti Bible la me hi ji a chu Jesu Krista sei zuila a khanin chon set abol mana ama thil bol chu apha ai di pone pastor abol ni le ama hokkani le chu apha di sene ki ti yong ma chu satanin ei lep ngol na Satan ei su chat vai na Satan hi vantil a api pui agilo masapen ta Lucifer kiti zingka valpa achon se jia akilet sa hoi tho jia wana ko na nol ha oma lei se na hi Satan hung pang hung ki so hi jia so zani chapang ai pon te se upa ai poi vantil la alang jong alubo an hi ni ya chu amahin ei lep chat vai wa lam chom chomahi ei pui chat vai ju hin he achai dan conclusion khum khana point sagi chom cha jang ka sei do nomin he izat ki sei jong le abol hon amo nga diu ta san ampoi azi chu kani le addiction tabang hadis drug addict tabang he inga diu hian lang le pastor ho in ka sei wa chu inga diu hata thinoi lam ka hon akha wa chu inga diu hata cs lam kai hon ase wa chu inga diu hata an la hichi hi Satana kuna hep na gil ta hep na thu ta hep na len ta hi ja hi
iki veingol den uwa edik hi phat wa hi imo nga diu kata san po ni ala tunizing ka video kan sem hi koi tawang khat kani phaham phaloham chon silom tia he thim lo khat ni o ma ai le a he thim di wa bo ka se in he jam ti a kani bol an ina umwa inangai kha wa le pathin lagaw thengin he chi video a ko na ki holim piding ka kinemin he ani channa holam kai CSO underground chule house hon asei chim de a alon ji a he lo a tan pathin a ki holim video bo akiwa tai dis ken jong tuilang area hian lang gunhom area cycle area ka zo chana pichi thui ka se ai la ke se ase ka hi pon pastor chan khom pi hon ase jovin patina tong ho sa ho lam kai ho ase chim de ta ven he ai la gal hum kin ni hi le avelin yung ki til do ki dovin i bol ki ta ven he gal umi an lang le patin ho lo pa leng masel masanga bo khupa chief minister pan einga sa gur hatan he ala satanin gal an man cha kina leng masel masanga bo khupan anakam gutchu avela tuahi yung kita pat kilo hini igel za tahin kion ka se iwa pachom ding hi ta lo ja chu pathin lagaw thengin abol ho akive ho tex kila ho alei phal ho pathinin na ki olympiad bo ki watan he hi chi hi narco terrorist poppy cultivator illegal immigrants drug smuggler tia ekimin vo hin hichimin hi ikipu odi hi mayati leise chunga terrorist za chom mas laskar i toiba JEM Pakistan Afghanistan munchom choma terrorist dimsets ai wanga terrorist masanga narco kiti ho chunga bo min chong as APM lowle ai kanja kani akivezi wa terrorist masanga chu narco zawa he tavinizing ka in north east Christian Church Council to kambo bia meeting ka bolvin Dr. Satkai se ni meile ten cultivator poppy cultivator 18 mitam tai poppy mukhalo kani mukhalo jong ka mu ve ti adi ai wanga mi khatnin alo mi them khatin mi tam ta in abol ji anam pumpi abola ki he representative theory ki ti he mi khat phalo ji a mi zo se phalowa ki sim tabang mi khat le kha thep ji a mi zo se le ka ti ma ki sei tabang te ka nan sit lo kha cho kilet sa wal tai hi jas mi dang hon sit lo kilet sa ti we te ka nan kal theman ko ma bo mu la khun nunga hoi khat le ni om he bo mu la nunga khat hoi khat le ni om ja chu mi zo sen bo mu lo khu bo mu la khun nunga hoi atame ati he bo mu te ahoi the juwe ki ti he hitma chu representative theory khalani in poppy abol ja nampumpi poppy cultivator kiti e khalani drug smuggler omzia nampumpi lowle aizo kiti e hi a chu representative theory kiti chu pai pam bai the e pon he hi a chu za cha ta e narco terrorist e kiti e abana nampi na sata ta salam le lagaw lama hi chihin an ne chai ding hi in ahing do kham hi awang pha hi mai de ho in len ta isavin ho in kai ding talo Saturday ni jong Sunday ni jong zo langa kanileya bui ki sonuwa ige denuwa numei pasal tam ta zon tan hoin a hin khu aman lowli ai ni na aman ho in don talo mai cham don talo taw na don talo hiji a chu ho in sa ho jong ago kewa a hom kewa hum ki tung di hi a chu nam pumpi hi ta salama jong lagaw lama jong a hin ne chai ding a hin ne chai ting le a hing do kham chu awang ba hi mai de ne achaina akibol alei bol ho azu ho akive ho agam phal ho tex kila ho achole aphat mo hena sa pho ngam lo suta ngam lo zo sen pathin ang sunga mo akipu diu he abol ho keu se ko oi mo pui abol ho ane ho azu ho alei phal ho ating le tex kila ho ating le hena sa pho ngam lo suta ngam lo pho sal ngam lo so sal ngam lo ji a chu he chi ka ni thu a pathin ang sunga mo ki pu ding ho zo sen ni khat mo ki pu diu he mai jin he ji a chu ka ni thu ka se hin ka ni tai lo tam ta chon sin tam ta amin he nu me lama chon se na ne gu cha gu ki ta lo na thin lo na alam alama
private company ana tong ho government sector ana tong ho ito nawa kita alo izi chunga kita alo in sunga kita alo pathin ang sunga kita alo on set ibol zo seo hi pathin ang sunga mo ikipu diu hi ti pa he do wa chingthei tai nu ko ban diu kanomin izi chun sopite ho lungse ten ge lo hite bible gaw zona ding kol kang tala ikine pin sakol akine pin ama wa e ho hingjing pathin ikine pi ni gaw zona zong pathina in chen na zong pathina hi tu ni hon pathin sangin sumle pai pathin sangin chon sit na pathin sangin git lo na pathin sangin hausat na pathin sangin lamdi lawa sumuna ileng zota vin hile ichung wahin pathin gaw sap na ong chu pantan anga phat ai tan inga alo la tu asanga na sata mi chot pha mi noi si nam kha jong hi pathinin sumang tang ka tel su mang jing hi te ka nan Assyria anikitin tun Assyria nam mi te amang ta ni ating le Nenevi kiti yong khopi le tai in tun Nenevi kiti yong om ta po ni pathinin nam kha jong hi akhonung le se chunga athai mang jing te e je chun pathinin asalai anom lo la pathian lunghan na lungsat na muna ei puilut masanguvin anga phat hi pe hin pathian bel phat hi pe hin pathian bel hitin dal hata wede ti hi achaina ksei do nom hin tin pathianin na bo chawin pathian bo tawin ka ki pa